E whakahea ana tētahi o ngā ūpoko o te maru o ngā kura ā-iwi o Aotearoa, a Pem Bird, i te whakatau a te kaunihera Māori kia haria e rātou te rautaki reo Māori a te karauna ki te Tribunara o Waitangi. Hei tā Bird, ko te mana o te reo me hoki ki ngā iwi, kaua e tuku mā te ture e whakatau. He tangata pīkoko ki te reo Māori e whakahea ana i te kaunihera Māori. Ha te wāri o te ture ki roto i tēnei kaupapa. Kore wāri nei. Koia tā Pem Bird he tumua ki kura ā-iwi ki tā te kaunihera Māori whakahe i te rautaki reo Māori a te karauna me te whakahau ka kawea te take ki te kōti tike o te ao. Peherawa te mana o te reo ake o tēnā iwi, i roto i te whakahe nei a te kaunihera Māori nei. Are te kaunihera Māori e takahi ana i tō rātau mana. Ko tō rātau mana, kai runga i tō rātau rohe ake, anake. Ko te matua o te rautaki reo he whakahoki i te mana o te reo ki ngā iwi i raro i te maru o te mātāwai, mai anō te whakahe a te kaunihera Māori. Ka tika hoki te kōrero a Timoti. Ne? Nā te iwi takahi te reo, ka re tika kia hotua nō marata. Hei tā Paul, ko te kōti tike o te ao te huarahi whakapuarehia i te tau 85 no te whakatau me mahi ngātahi te kaunihera Māori me te karauna ki te whakarauora i te reo Māori. Engari Māori ki te kore koutou e rata ki ngā mahi a te kāwanatanga, kai te huaki o mātou tatau ki hoki mai koutou. Koira te kaupapa nei, mo te aha, hea te hua ka pute i tēra. Tō hei whakauti te pātai, kore e pakuhua ka puta. E wānanga hia ana e ngā roi a te kaunihera Māori, te ana whakamua i tēnei wā tonu. Kere am right, te karere.